Panguan. Dihamu bebede nami sa duho na neng Roma hami. Dilapas sa haton perbuan ni hulong nami merhitetan yang berhitu ulus na gajang. Hamu mana mga turun. Muli tutuy siya hasatan. Posurhan muna, posurhan nami. Adong gotik na sudi hamu ulusan nami. Tangyang macak kami asa sudi dapat pasu-pasu muna. Dia mak permusi nami. Amang pandai nami. Julu lihat tu kami masih lihat. Malah dua kami son nama ramarang ni. Peparu purajan nak betul. Perjolo mai baca manggodang mula-mula. Asal bermula na dengar atau mula-mula na di tupau ni putar mertua di mata. Baca manggodang mula-mula. Mula tema pada nabi yang saya mula-mula saya juru mula topa. Mengabeda manggodang mula-mula pada muda mau tu godak soba. Asih sobahan yang tengah mata mertua di mata raja natorok dan inat tersebut pada beda mang godak soba. Mula temang pada nami asyik lihat gawe tu lihat orang supaya bertemertua di batang. Dia lihat tu kami hamu mamang guru ni nama ngaturun pasatan di perbulan. Amang pada nami pada mamang guru lihat jadi. Mula temang pada nami. Gabe mang gabe. Sakso ni madi bodani asuhutun. Gabe raja. Nung gabe tong bibere nami son. Marajani duhudu dari berkami. Asa tu sanggarin na por tulu ang masa tua. Sini nulak kana pinahmuna gabe na mula. Asa lumah basi lucu ang lumah son ni babon. Tuktu dia mo tong mga lakapo para ni bibere nami son. Tu si madapotan persaulian. Dihamu amang boro nami. Gabe raja. Bibere nami selalu dari pahopo nami. Sada mahatana sada mahatata ang gidoli si marmata. Gila mga lihat pasu-pasu tu paparan niya. Biberet tadi son. Gabi matong. Ata ni na tua dan madukon. Asa bergamen na tiyang nisobo bigat yang rumah. Nunga gabi mang baru na ulau serba tua. Gabi ang matutuhang. No ay pe. Dihamu biberet nami selhuk na. Pertikino ko pasatay matulad man. Mauliate malabog puso ba di basa rohanami turajai tulang rorobot nami si bolon dohot si marmata raja nami raja bolon nunga taruli hani diaksa perbue holong muna do akapasu
at agabi nang di pasar muna Tuhan di bawah kamu nakin karboraspir songogat tinieme nomor ludu asa firma tongkoki baul-baul pacalogan firma tong to dinami luju-luju mah aka pasengotan nakintang yang dirajai asa balgay na yang di rumah balgat yang ni sopo nung agad jangan tong umur niya manami nong sorma tuon ugad jangan matong umur niya ka raja nami raja bolon di laseruah nami apala di tikron neng Roma nami bano tung sosadia pe anon naboy husobaw kami tu rajai las marohamuna tuhat tamana mabay akapas tung sada pe no kamu hasatan sobanami raja nami naong sude mahamo taruni soni raja nami mau tung ngara di raja na calo haru nami asaro nami manopano Gabi mah hamong guru. Ya kami tulang roro si bolon dok si marmata nga mangarihan. Mulati. dia mau bermusik apa katamu mahami lau manomba tulang roro nami Murate mari hamuna punani suhuton poparani bibere nami. Nung araw hamon tong manupano kami tulang roro muna si bolon do ang giduli nami raja si marmata. Di bawah kamu tong ringgit na marmata na tinopan ni pamareta. Ang iya matong palasurannya na to silipada ng amata raja. Amang guru di hamu poparani ibebere nami di son dia kamu tutu ay natio mana tu dia mga alaka po para namang guru nami tu si madaputan akam muli nasuhan nami amang guru marbunga-bunga na tanan nami tu nasungod dia pa panogbaw muna di hami to tulang rurobot si bono do si marmata las maramon asero ko ni nato to balgat yang di rumah balgat yang di subo nunga gabi bebere nami itong di son gabi ama hamu na poso asa bago naman rato dulu naman rubian oras sa amin tulang rolo muna si bulong si marmata naman jalo asirwan niya mataribata tugada na dihatok kamu na mga niya Tuhan saktan naman amang guru gabi ma dia mo pa din namin nung didongan nida kami marhiti ultimo inungan dengan mi tungan nida mang mahanong si banda mang ma situ-situ terus paduda mang ma tuasa tan dia mau baru nami para dia mau hudulan di tulang roro tadi pas saat temu